Meghalaya Cements Limited lani ka top sem kala kam bakala wen kam no yaki angot kinang trei ki jongka kata Arun Kejriwal bat Umesh Kumar Henry tepat la Arun Kejriwal bat Umesh Kumar kidini kini ki angot ki bidang ti hakapa pensyet iki pulit ban bom mati iki paitba hakapa badan kejing yaki persya yaka public hearing hakang sky haka arap sautarik mentau benai kidur bagi video ke beri orang yang ketiga si ki penpau kidi-kidi angot ke bala pensyet iki pulit ban bom mati iki paitba Nanti cas mo? Cas nanti mo? Hey. Ra tầm nước lên bên tia. Hadirin jok ni kajing jana kaliang jok seng hitu kala shim kara bain boycott ya barok kijing mi ani ke produk ke produk mi dekat Meghalaya Cements Limited ani ban kentui pa ba bakin mi ban tiak setia ya ka top sem cement ya kan kajing boycott jok seng hitu la ka shanu dekat seng HYC West Khasil District ka bakal ke bun ke jaga bagi dukan ban kentui ke pa ba bakin mi ban tiak ni mandi ya Cements jangka top sem. Hari kita dapat lakar shanu sada kaseng HYC Eastern West Khasil District. Kabalai nyan kasih syakelang-kelang dukan apa Eastern West Khasil District. Ban kentu ya kinong dia berkemudian ban dia setia ya kan dekat top sem berkem juru ke pat ba. Kemudian ban tiet ya kan dekat debilat. Habis akan dapat bagi ngelam jaga kaseng KSU Narpo Circle berkem juru ke pat ba negara ilakan Narpo keliatu bagi nang wak jeng tip alau kani ka jeng kam jong ke MCL bakalawan kami kita ki arngot namar hadu mentah ke pasau tikanan ki pasau langit bagi ka company kan wan kami kini ki arngot